I šta ima ljudi, evo nas u mom novom videu i u njemu igrat ćemo Unfair Mario. Ok, ovo je moj drugi video, prvi video je bio Happy Wheels. Ok, ovo je malo posebno Unfair Mario. Niko obični Mario, nisam nikako igrao. Leon mi je prvo, on je također sam malo zapetio mi se miš. On je također ovo snimao, nije još objavio, ali će objaviti, ja mislim. Ne. Dobro mu je ispalo. Ajde. Ne, to... Ajmo ponovno. Ovako. On je došao do drugog levela. Vidimo, ja ne mogu preći ovaj prvi dio kamal level. Samo, ajde. Ovo je igra da živce iščupat nenormalno. Vidjet ćete na njegov kanal, iako ništa ne razumijete, sve će vam biti jasno. Evo da ćemo Leon sad neku proba. Ajde Leon sad ti probaj. Ali dobro, ja sam već prešao ovo. Sad vidim. Ako se sve, na sve mogu sjećat. Bude. Checkpoint. Aha, to je to bilo. Ok, idemo. Yes, ajde. Šta? Bug. Uspio. Iz prve. Ne, iz druge ili? A ja iz druge. Probamo ovaj drugi level. Dobro. Neki osjećaj da ovdje... Da. Dobar mi osjećaj. Ovdje nešto ima 100%. Ovdje svi blokovi. Ovako. Aha. Opa. Ne na ovo. Ok, ne znam, na ovo smijem. Ponovo lagovi. O, kako lagovi. Sad ovo ponovo ćemo ovo lagovalo. I sad. Alo. Mario, smiri se. Gdje na svom, jesi isključio na svom internet? Mobitel. A nisi molim te da, jer ovo je stvarno... Okej... Ne. Oooo, koji bagovi stan... Malo. Jesam dao. Ja da snimam. Pa daj. Koliko laguje. Nije normalno. Imiš mi zašteku. Stani. Hajde sad. Vidi ovo. I slušalce mi spadaju, pa da ja sada snimam. Ja sada snimam. Rađe još neki challenge. Challenge bar ne laguje. Skoči 2 put. Čudi me da sad sam kad propane onda i nek jednom skoči. Onda će se zvat koji lagovi. Vidim.
Ali njemu Leonovu nije lagovalo. I dobro. Ne. Stani. Opa. Dobro. U zraku je ono mene ublo, eto ono mene u zraku ublo. Samo... Ovo će epizoda trajati 3 minute. Majke ti, koliko snimam već? 5 minuta, ni zašto. Ja ću ovu epizodu vršiti, znači... Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!